Kanyang laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya. Kay sumat! Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, tawan matlat may karga. Uston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Anya madan ti diyo nagkinawatan. Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat ti poon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga ano di ka man nga min nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asi kati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang amdi ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo at talaga. Ngamne, apay-apay per kapuntan na taos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga router ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mat na namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayo matgayan ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pasyaran da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan anagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadakot imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da.
Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manopay pa magbaga kadakwada. Sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungay? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di ngayon karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to, ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pati pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amandan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga raon. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga nga ramiden dagiti banag apakaibabayan na nyo. Ay, narigat nga raon taliklikan pare. Jak malapdan tiyag pungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta. Makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, da kayo natin mapanagitulod ka dagiti natangkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak ti baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong tagbantay nanang. Jak kaya ti mapanijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapanijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apadak at may ramanak pa'y. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuan nanang. Agap apaday di namin sanang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro dati moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro din. May raman kailang no agap apada. Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siya ko, ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadyay manugang yo, nanang.
Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, nitiday ta nga aramid yo. Nagbanglo rin ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ikaw po ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't namin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong agin now. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadaan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti pa nagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang detan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan nga min na awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Tikat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmo't nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo mo tayo. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan na kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na na Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda di man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da iti kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Na, bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Huwag nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Huwag bakit? Basta agbalbaliwtan. Uwan lakay. Mala nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mo na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balo na. Oray day tay agalas 8. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo. Ato yung tibalon mo, Cesar. Isoblim na tabalon, Juliet. Anya, imbagam nga
iyumay ko. Sa ita, ibagamanan nga isublik. Agungat ka pa'y. Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni Taldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Gibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na itabalon. Oho, adula amin. Naldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo rin tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapang agung-ungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumot gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan nag-enjoyak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito asilpon. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas. Isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Hala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan Cesar. Ngam, apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji gardenyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kijagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidin na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kun ati bagas may. Ang amay na, mga anak man pa'y, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa, tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang na ti bagas me. Bidot nyo matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Nimot Cesar, day tala agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos ti nagbatan nyo. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aywan gayam, hali di inton bigat lakay. Ha? Ayun mat bakit? Apay ka ni? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, nga maging ga ita, santa pa yan napnapan. Ay, katwa na bakit? Ay talaga yan. Mapanta ah. Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso ti usaran tayo itong bigat. Ay no, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay no, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, may tinton bigat. Bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat. Sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwan na bakit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan intun sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw. Kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan. Tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay katala ah. Mapanta ijay ta picturean ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay wala. Ngala. Isimpam nga ro ta blouse kan buhok mo ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita k man, timpos mo iti Facebook, iti na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasaya at no kasta, umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tap ni ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka ti impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Oh, host, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga raw, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat.
Ay kat, nasaya at kadino kas na mare. Angam nila kay Mau. Sana kastaan niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay, saan nak kanong ay ayatan, iso nga saan nak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din day arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatan ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amomotan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anya kahit mo asawan? Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agduduma ti babae na dayay. Kundi pos mo't akin ni bakit na iti Facebook. Tapno sana madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo't adag iti kinasweet na kin ni bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Yung laki iti. Una yan ni Rita, talaga mo't na dyan dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ang maipost iti Facebook. Kat na imbaga naman na dahita kanyak, naku na pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makamo iti dayta. Oh, kita man. Amo mo't nagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampante na dyan, Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno reta mare. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa. Dress da ito ya parakin ka. Ha? Nalabsak da ito ya naka-display iti ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mon ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Mare, sikamat gahayam, anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada ngamin ginatang nila kay ko address. Nagpintas siga. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbag ti asawa, mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kaya ti
basta dilam salbag ka. Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamlano ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga amangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na, ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal, iti kinasweet mi nga agastawa. Ay namare, budno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budno mat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Ha! Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mang ibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Sino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid di, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayati basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngamti ko na, awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid yung tinrabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay danton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madanagan, tandamanan gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta namnamaak day ta lakay. Wen, amumatan. Santo Apolos agbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon taisumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y
Tanako na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakon kat. Anya? Mapantay iji ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pala nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan inton madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga agawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamata na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mo nga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istoryam. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastao na ya panang ipampanakkel ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no mat gayam ti pagbaga dagiti tattao kada chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo. Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Nga manya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya ati rog. Isumat lagayam makas na unay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na tidul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka no ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kina chikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nya ko ng paray. Mapantayo ag relax. Sintom malam.
Un ko pare, makaumay ka. Ay, kawan na. Abay, gidi na sa angay, oh. Amangan kit di mat nagugot ni bakit mo. Sige, di mo, pare. Amumlata mo, ni bagag puti style ko no, mapanak iti pag-iinuman. Amuklat at limitasyon ko, pare, oh. Alangarot man, ta mapantayon ton malam. Adda na diskobrik akabarbaro abar apa panantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na discobrim abar, wano na discobrim achais. Si kakit di mat pare. Amang ano da makangag, narigatan. Puno timbaga. Wan pare, adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa, kan napintas. Ay na, sika talaga pare. Day tan samit, hindi sa kimaw, asaan na may kap. Ang laki day, mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay kauna paray, nagpakada akong tamno muna. Kun saan urayon inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bakit mo, no kasta nagpakada ka ket siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta mok ti limitasyon ko ako na. Kun kang runaan na, no inom laeng. Awan na yun na checks, kas kadaan niya dita. Sa bagay mo't ket di ah. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin, di baka mo kami. Oo, makapagpakada mo, uray awan. Anya, Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. sika talaga paray. Amang ano mo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo mga ngamin ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan aparay. Iso mo lang kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta nakaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. Wan Gayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak, single ka no? Anya? Ay ka, iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jen itagin ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak ah. Ha? Imbagam ko mga baruak pa eh. Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirik na ti balasang. Ako rusunada. Nasagampay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kas na santabot nga kumpare nga. Saan ang balay? Tatsang kwa sinumbatan. Ano sinumbatan? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nadadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga agurayin ti asawam. Agawin na kumatang. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen at chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapaylaang si Kaborsyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kung naklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 an iti malam ngam kaririing mo paylaang. Di kakit agyaman ta nakariingak pa eh. Ay, Diyos mayo marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang maagyamanak tan nakariing ti asawak amam martag. Uray awan Borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya paylaang tiar aramidem ngay.
Inka man agsapulan na iti pakiinumam. Anya mang sapol iti pakiinuman nga ibagbagamot. No kayat ko ti uminom aklata at damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinak agdigos. Intun madamdama, inak man uminuman no day tati kunam. Anya lakit din no day. Ne, kaririing mo pala ang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Borso iti kinaadda bulilikong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakid di mo. Bakit? Adala ngamin nalagip ko kay Idirabe ay anay bagan di Borosyaw. Iyay bar, anapan namin na ginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada ngamin ti balasang, akorsonada na iyay bar, anapan namin. Salsalod-sudan iyay balasang, no, dasawa na. Kunanamot din, nabaro ka na. Naglukon, iyay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo, iti daya lalakay. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na balasang. Ay, into lang talaga ni Borso ti kinababaero na. Ha, kita ama. Ang mga nukon di katawa kamot kan kwa na, ngam isumot lang ti aramidam. Ha? Ay, agan-anat ka kunak tumat Anton. Pulos man, bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino aparte papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jaksang wine. Pagkanano na kita kay? Bah, kaslapod na oh. Maamwakla nga damot ar-aramidam akas iti ar-aramidam ni Borso. Ha, pagtalawon ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya ata nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagam? Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo ah. Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimot kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panangibagam. Mariluding, bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak, nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbagaam mo't laang. Ti awanan ba in a lalaki? Kas tagayam ah. Kanayon ka no, mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta? Uray ni parigan daw kat na ibaga na mutlaang. Anya? Tunggal mapan iti bar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo ta na single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Aba, imbagman tanalagip mo pa'y tinagawid si Kaborosyaw. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka ding? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngam dagiti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta matgadam? Anya? Kas tagayam ah. Ala, sige. Itultuloy mo lang daytang aramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman. Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong ngay.
Nasken na mapan tayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, abakay. Ipasyarta mo lang, dagiti ubay, tanay. Iti kinabayag na iyabraw. Nabayag asaan na anak kita, dagiti anak ta. Wan, iso ama sapa tayo mapan inton bigat. Huwag gayang. Awisin mo ani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapos nung makapasyar mo, saan ka nga dala ang iyabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Ay wan nga agpaiso niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa mutantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdama. Kat agawid tayo lata. Anak-anakan, apayasaan mo nga inyam amukanyak da ito'y kumarem. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Ludeng Uncle, kumare. Hello, manong anatal. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Ada ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Manumatan atawon tinapalabas manipod na baloak. Natayan ti asawak, manong. Natayan kunaktumay. Apaw, mayat manludeng. Nagawid ka anabartag. Ukisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga amomborosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko di birthday an anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti arak Ay, agtal na ka manludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lang ni Jay napanan mi ita. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika? Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang, Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay payapangawid tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alap-lap damtag katawa. Dayjay man ngamin ako kumare. Tapay ni kumaray. Idi na bartag. Ni, ibagbaga na mo tin ngawan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, dayalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na. Single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man ni pare Borosyaw. Alaman ta kita man nga road no anyamot ti reaksyon na. Anya lakit din, dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilalayat mo mutan tiyang katawa pa rin. Ikatawag kayo din nakastaw. Anya? Mga pala, mga milibaga mo paray. Ha?
tapay ni Ludeng paray. Hindi na minsan ngayon nawis ni baka kung baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay na, nabartak siya. Nga Rob, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya, imbaga na na ita. Kaway, hindi na nga mamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ano tayo asawa na. Iso mabaling ka naman ng nagpaaraw. Agasam maparay. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paibit paray. Rugyan nyo, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwain, apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balukan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no si ka ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyo! Ay, niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay, wanan niya. Hindi pa palabas at taon tinao di nagpawitan na nana. Un nga raw, manmanulang ang agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abroad? Amamin anaw iti makatawan no paway. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata nana. Un nga raw, naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod nana. Saan ko mo nga inchachat. Tano kasta ako mustaak. Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na abroad. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora man nga OFW, ti pagsarsaritaan nyo kinanalani itay. Bakit? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo, bakit? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asaan ata mo mi abisi. Nangagkaw, tinagsaritaan nyo kininanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din. Hello, Isadora apakit. Kumusta kayong di talakay? Nasayat kami mo't kantatan. Si Kangay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan akon nga agsubli ditoy? No kasta, agfurgod ka nga rudo niti Pilipinas, bakit? Unla kay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. At damit din urnong ta. Nalpas mo't tin ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo latang, oray di ka agabroad. Unala kay, ay, nitatangay. Adda ka di dita? Mabalin akasarita?
Adda na panan na, bakay. Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tapno makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ti plano ng agsubli ija abroad. Ay kat nasaya at ano kasta. Makadwata mo't laang ti anak kau. Wan nga rin tatang. Narigat mo't laang no trabaho ti aramiden na ija abroad. No trabaho na akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka nung arod tatang. Isa husto lang no agawad. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo latamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Un gayam. Pakipawit mo to maninton bigat ti basita natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Do asa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tay di napalabas nga aldaw, Erika. Anya apagsarsaritaan ta nana. Ando mo tinagsaritaan ta ngamin, dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanong dito'y Pilipinas. Agforgud kanumutag. Sino? Tinakadamagan niyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo, a reliable source mo't laang day tanana. Wen, karubada nga ron day jay. I-confirm ko pa nga umuna kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan hitatang na. Wan na. Da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Pudno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumot ten dito lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubri di abroad? Saanin Apaya nasa lunsod mo? Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon, tatang? Pasensya kayon ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pa kakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudakan ka. Anya day tatang? Katext mo ka rin nagti kumarem nga aging gaita. No damari Erika kinanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina, nga awaninted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noon niya tinangag mo, isunay jayan, anak ko. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday, tapno, ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldo, isong agtipidak matan. Wala, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damat siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang niyo. Ay, sana na masapol nga, adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-salod no, anya ti kayat ka apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ana, ano, ada kwarta na, idulin na lang ngayon.
Amok ti ugali na iti ibilbilang na agayim na. Urasak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kan Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tingiwat da. Uwan nga raw. Adamat mangmangag kao, agam agul uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apan ang dadail laeng. Awan, aguli magtayo pa'y laeng. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit ti dahi ta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang, madlakay. Pasensyakan no di ka nasoko ni airport. Amumat. Awan pag-service may kanitatang. Okay lang, lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kini tatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa ay. Eh, nangalaan nyo iti kamuti, tatang. Ay, siyempre, mulak. Lalaki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakay. Isumot ikap kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan, nana. Kumusta kayon? Ay, ka nasaya at latamot, ah. Pagtrab-trab ako nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw. Ah, ni ngay Mari Erika. Ay, kat iti pwesto umot ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta, nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay, ah. Ay, katuwa na. Malang raw, agpatuloy akaw. Sige, nana. Tagi-istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung maipapankin ni Isadora, nana. Maksipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan mutlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga rod, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi na palabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga rod nga awan na anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamat ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, yada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingkita intun sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay pay lang. Kasano nga tangagpay sunana, ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutin na. Ano niya ti kayat na panunutin? Anya kumay ta. Sa bagay, awan to pa'y ti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, anya lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Dalakad mi kin ni Erika.
Makichinda kami ita. Apay adiyo imbaga kanyak ngay nana. Ah, ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay kwa, mauray da ka di nana. Ay, pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di. Sayang mat. Pasensya ka na, inton sumarunulangan na sumurot ka. Sige nana, baga andak to ah. Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natindaran da akasar. Duada, kinanalanay. Apay, di da kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Diyak amo no apay, ngam kas laliklikli kandak matan. No maminsan, si kamo ti tapik da do. Anya? Jak amo, no pudno agayem ti pangibilbilangan daging ka. Ngamay, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw. Ako ngay, No kasta, saan apod no agayem ti pangibilbilangan da kanyak? isuda lang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangruna pa ita, adda sakit tinakam daging ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak ngagpaiso ni Erika. Ngam jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapul mo? Liklikli kan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas ngay naramid ko. Kinapod no na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan. Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras ko nga agpalawagkan ka. Panunutom la tano anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man ta, di ka kumamanaktak. Sikat tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak laang no niya ti pudno bakit. Chismoso ka matlaunay si ka, Andres. Una, tamakadlawin jay tao. Marik na alikliklikan yaw. Alangan may, nga gulburak pa laang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Way, nimbagak amin. Anya lakit din. Di mo amo matiko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang ngayon kwa na. Tapno amo na may piman ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtata. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitad ko apasarabo da. Kastadan kanya. Oray di saan ka pa yan nagawid? Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumaren. Saan milangay magbagakin ka? Ta kayat miya si ka mismo ti makaduktal. No kasta, tilagayam ititad ko apasarabo ti kayat da. Amom ti sungbat day ta saludsod mo anak ko. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, isa kasjay da. Ket di mo pabasulan ti bagay manak ko. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko.
Sa anak anang tad iti pasarabod Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaibaga ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayem ti pangibilbilangan dagita at tao ken ka. Kita edi addait ited mo pasarabo da. Nagsayat da ken ka. Itatawanan maited mo. Imadayo damutan. Nasakit lakta para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwa na. Ta sipud pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan kag may maysa. Ngam ti maadda anak itigayim akasta ti galad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.